Domingo ning pamanyubling mebye. Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyaning igpam, paninganak, ang paning banali Espiritu, Amen. ingginong sinubling mebye, manatili kaya kayungan. At keka antimurin. Good morning po kaya kayungan. Good morning po. Happy Easter po kaya kayungan. Palakpakan tayong ginong sinubling mebye. Jesus, adinalan da kalakasakitan, mete, dapot king katlungaldo, sinubli ang mebye, antimo puing sinabi na, dumalan yang da kalakasakitan, patende, dapot king katlungaldo, subli ang mye, ti parana po ita. At king kapamilatanan ng kayang pamanyubling mebye, simbut na ing kasalanan at kamatayan. Anyayita mo pong heni, binyening Santa Misa. Ban kanita puwatang magmisa tamo, ganakan tamo, at balik-balikan ing kaligtasan abinyan na kaya katamo. At bang kanita lalo tapang maging karapad dapat magdaon kaniting Santa Misa, pasibay king mipnong kapakumbaban, sisyan tamo po yung kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ikay dinalan da kalakasakitan para kaya kami, Ginoo pakalulu. Kino pakalulu. Kristo Jesus, mete ka para karing kaya kaming kasalanan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ikaing sinubling mebye, pepaitas banwa, at ngeni makaluklok king dane ng wananingig pa, Ginoo pakalulu. Kino pakalulu. Ing Diyos amayo paing tuto pakaluluan na katamu, at king pamapatawad daring kasalanan tamu, idala na kata sana king biye alananggal. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O mapamakalulungig pa, King Aldo iti linupig mo ing kamatayan, at biglat may kaming pasbul ning biye alanangga, King kapamilataning anak mong buktong. Pagkalub mo sana kingi kaming magmasusi king kapiestaning pangasubli ng mebye, ibayo na kaming lubos ning espiritu mo. Ba kaming mga intulit subling miye, king aslag ning biye alang kapupusan. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyang pong mag-ari kambe mo, king kametong aning banal espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamas ang iba't king libro ding dapat ding apostol. Nga nang migsalitang Pedro, baluyo itang mga ragul labage, ame nga palyari king mabilog a bansa ning Israel. May gumpisa ka ring Galilea, kay bat na ning binyag a penaral ng Juan. Baluyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret. Nung makanano ning linanyan ning Diyos, king Espiritu Santo, at king upaya, uling in Diyos, at yukeyo, mintaya ka ring sablang lugal, darapat mayap at pakayap. Karing sablang inaliplan na ning Diablo, ngeni, ako ang poding kayabe ko. Testigo kami, king sablang depat na, king mabilog ga bansa, daring Udyo, at king Jerusalem mismo. Ang king pinakure king krus, dapot king katlungaldo, pe pasubyaning mening Diyos, at pe pakit ne, king mabilog abalen, nune karing mapilan na testigong pinili ng makapauna ng Diyos. Ngeni, ikami rin testigong deta, kasulumiya king pamangan at king pamaninom, kay bat ng sinubling mebye. Inutos na ing manaral kami, king balen na, at patutwanan karela, king ya ing tildwanan ng Diyos, mukum karing sablang mabe at mete. Migsalita la tungkol kang Jesus, ding sablang propeta, king ding sablang maniwala kang Jesus, tanggapan da, king kapamilatanan ng lagyuna, ing kapatawaran, daring karelang kasalanan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O mumiya kayong kapasalamatan king Ginoo,
uling mayapyo, wagas inlugod na at alangangga, ding memalen ning Israel, bustan sabyanda, wagas inlugod na at alangangga. Ing upaya mimiyang tagumpe, king kekatamong pamakilaban karing kasalang. Eko mate, nunemye ko bang ipasyagla dapat ninggino. Ing sikwildang bato, ring manalakad bale. Yan naman, ing linto, peka masalese. Ing ginu, yaing makirapat kaniti, at tunay makapagmulalang lalawan. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, karing tao, Kolosas. Kapatad, may pasubyan na kayong mebye, kayabe ng Kristo. Inya kailangan nyo ng panintunan, detambage at tsukarin banwa, lungnuya ka rin, Kristo. At makaluklok yaking banda ng wanan ng Diyos. Isipan nyo lang parati, rimbage at tsukarin banwa, aliwa rimbage at tsuketi king yato. Uling mete na kayo, at imbyenge ni at tsuke kayo, makapampanya king Diyos, kang Kristo. Dapot, king oras ami pakilala ya Kristo, at ya imbye yung tune, ikayuman, mi pakilala kayong kayabe na, at akarake na king ligaya na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Kristo, mi sakripisyo ne para king kakatang kaligtasan, magmasusitang mitmong tula king Ginoo.
Ingino mantabeya ke kayo. At keka ang timurin. Pamamasaking mayap abalita agpangkang San Juan. Ligaya keka, O Ginoo. King abak amaranuna ning mumunangaldo ning paruminggo, maralumdumpa mintaya king kutkutan i Maria Magdalena, ikid na king makalakoy ing batong takap king kutkutan, inya milaiya at mintakang Simon Pedro at king aliwang alagad apakamala ng Jesus nga nakarela kinware king kutkutan ing Ginoo at emibalo nung nure binili. Inya linwalye Pedro at itang aliwang alagad at mintala king kutkutan. Milaila, dapat itang aliwang alagad milayang mabilis kesa kang Pedro at minunayang miras king kutkutan. Dinukuya at kilub na ning kutkutan ikit na ing telang pamburol amakabili ka rin, dapat eya linub. Kanita dinatangyang katukina is Simon Pedro at taglus-taglus siyang linub king kutkutan. Ikit nang makabili ka rin ing telang pamburol at ing panyong penakap king buntok na. Iti makakayebe king telang pamburol, none makakaliwayang makatuklip king metong alugal. Linobya naman itang aliwang alagad aminunang dinatang at ikit na at meniwalayo. Era paintindihan kanitang sasabihan ning kasulatan king kailangan niyang subling miye i Jesus. Pakamalang kong kapatid, ing mayap abalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Pasibayo po, good morning kaya kayungan. Pasensya po, karetang maranon dinatang, ing misang yening Domingo ngabak, magumpisaya pa mo pong 7 a.m. alas 7. Uling nabengi, ing Easter Vigil, may gumpisang alas 8 ning bengi hanggang alas 12, 12 midnight, 4 oras, mi bata. Nyadakal pong salamat karetang mintaketi, may kisan metong king pamanyagana, king pamanyublinang mebye ning Ginoo. At uli pong 12 midnight, halos kanitang oras sa ita karin mayari, kaya po agad may buklat ing pisamban. Sorry po. Pero ang importante, tsuko pong yeniketi. Iti yung pekasentro na ning kakatamong kasalpantayanan. The central doctrine, Christian faith, yapin po, Kristo, dinala niyang kasakitan, Kristo meteya, dapat eya menatili king kutkutan, none sinubliyang mebye. Nga tamo Christ has died, Christ is risen, but Christ will come again. Metong niya mo po ing emetupad, ing pamagbalik ng pasibayo. O ini impekasentro na ning kakatamong kasalpantayanan, agyampang mibay chay Jesus, nung iya dinalan kasakitan, meti at sinubling mebye, ala pamurin kwenta, ing kakatamong kasalpantayanan. Nyangeni po, buriken ibuklat pasibayo, at lung ing burikong idake kayo, sampulungan ko, ing eganaganang pegaralan kilubnaning maleldo. Nano ito? God formed us. So tandaan niya po yung form. God formed us into His own
image and likeness. Kasantim na po yung Diyos, lelangan nakatamo king kayang wangis. He formed us into His own image and likeness. Kadwa, the devil deformed us because of sin. So formed, deformed. But God, Jesus came to transform us. So formed, deformed, ang popang transform. Nya importante ya po ining malyaldo. Nano ining God formed us into His own image and likeness. Kanita po, in tao kawangis ng Diyos. Nanong buri nagsabi nita, in Diyos alayang kamatayan. In biyan na ding tao, before the temptation, in tao alaya pong kamatayan. In tao alayang kasalanan, just like God. At uli na lang kasalanan, alang kamatayan, alang danup, alang pamipate-pate. O ita po, in plano na ng Diyos, the original plan of God, ala tamong kamatayan, kalupa na ng Diyos. But the devil came, nanong gewana, tiksuan ala diada ng poyeba, lawan niyo po, ing penokso na ng demonyo, pamangan, bunga na ning tanaman. Inyapin po, marap ko kening altar, lawen nyo pamangan ning penokso na. Nanong sinabi na ng Diyos, malyari kayong mangan karing bunga na ring tanaman na makapadurot, so baliking libutan. Oras mangan kayo, so pamangan, oras mangan kayo, mate kayo. Nanong pemayan ng Jesus, pamangan, iapin po yung tinapi ng biya. Ikit po, tanaman, may kasalaling tanaman niya, pining ginabi na krus, pasibayo tanaman, tutong. Na po, kasanting na po yung kwento na ning kaligtasan tamo. Yes, the devil deformed us. May kasala niyang, may kasala diya ng poyeba, may paklut ing relasyon tamo king ngapong Ginoo. May tabilalwal na ning paraiso, anyang may kasalala, may gumpisana ing kasalanan, at ing bubungan na ning kasalanan, kamatayan. May kawaniyang ing tao king Diyos, ni sarayeng pasbul na ning banwa kaya katam. God formed us into His own image and likeness, but the devil deformed us. But Christ came to transform us back into the image and likeness of God. Inyang Huwebes Santo, Monday, Thursday, Jesus telakad nepoing Santa Misa, king tauling apunan, take and eat, take and drink. Pamangan, inuman. Bakit po ating pamangan ang pong inuman? Just like the Israelites in the Old Testament, meranok lareng Israelita, menyad lang pamangan, kingapong ginuking Diyos, at menyad lang inuman. Mengad lang mana in the desert, may peace a pamangan, tinapi. It is an anticipation of the Holy Eucharist. Pasibayo pamangan. Inyang kinaw lang danom dininanong inuman. Pamangan. Inuman. Lawen nyo na po. Nyanyang Huwebes Santo na nung gewana ning ginutamo,
tinatag ning Santa Misa. Nung yung demonyo, pepa kananala, diada ng poyeba, pamangan. In Diyos, pasibay, pakanana katam. Take this, all of you. This is my body. Take this, all of you. Kasanting na po na bengi sinabi kay niya at sinabi na, take this, all of you. E na sinabing, take this, only few. Karitakdang sisimba ng Aldo Domingo. Baloy po pila lang sisimba kaya katamong Katoliko ng Aldo Domingo, 10 to 15% lamo po. Where are the 85%? Inyang kag-iyada ng poyeba, eya kakanan, pengande. O ba't ini papakane, kanan niya iti. O ba't karitakdang mamangan. Nya pa kamalang kong kapatid, importante yung Santa Misa. Webi Santo Binyene po yung Santa Misa, pamangan, inuman. He who eats my flesh and drinks my blood shall have everlasting life, and I will raise him up on the last day. Ing mangan king katawan ko, at minom king daya ko, at inyang biye alananga, at pasubyang king biye, king taulingaldo, yapin, ing katawan at daya ng Kristo. Inyang Biyernes Santo, mamusaning krus, may pakuneking krus. Kay batmetan do siya, kene pong pangatandos ng kingkayang katalindikingan. Apansingan nyo, anyang yadan magdili-diliya. At din, it is not good for man to be alone. Mayap ing magdili-diliya ing lalaki, I will give him a suitable partner. Pe patuturan ni yadan, at kinangway aking tagyang ng adan. The first operation, kinangway king tagyang na, at giwaning babae. Eve, burinang sabihan Eva, the mother of all living creatures. Eva, potang baliktad me, Ave, Maria. Yan po. Nung kanina kinuha ing babae kang Adan, metando si Jesus nano po ing tinulo danum ampong daya. Ing danum yapin ing binyak nya nabing may minyak kami ing daya yapin ing Santa Misa. Kenny in cruz. Nga ng San Pablo, 1 Corinthians chapter 11 verse 26, balang mangan kayo kaniting tinape at minom kaniting kopa, papasyagyo ing kamatayan na ning Ginoo ang kakingkayang panyatang. You proclaim the death of Jesus. Anyapin po po tang sisimbata mo, lalong-lalo ning Aldo Domingo, gaganakan tamo ing kamatayan ng Jesus. Nano yung kayang kamatayan? The death of Jesus is His love. Meteya para kaya katamungan o inipuing peka masanting diling larawan ning lugod. The most beautiful picture of God's love. There is no greater love than this, than to lay down one's life for his friends. John chapter 15 verse 13. O ini Jesus, meteya para kaya katam. Meteya anting tao. Dapat sinubliang mebye anting Diyos. Nya kaya katamo pong Katoliko ay Jesus metong yang Diyos ameging tao. God became man that we might become like God. We might become like God.
God formed us into His own image and likeness. The devil transformed or deformed us. But when Jesus came, He transformed us again into the image and likeness of God. Nya po tapang sisimba tamo, patanggapan tayo Jesus, the body of Jesus. Potang may kinabang ka, tinggap may Jesus. What you eat is what you become. Nya sung makinabang tamo, importante yung communion. Mamangan tamo, pakana nakatamo, ban kanita matransform tamo back into the image and likeness of God. Nya binyene po yung Santa Misa. Kasanting na po yung kasalpantayanan tamo itang Katoliko. Kaibat sasabihan na rin aliwang denomination sa pong sekta, kailangan in misa. Eko po maniwala, because this is a mandate. It is a command. Take this, all of you. At sinabi ng Jesus, do this. Lawin nyo na po, do this. Daptan nyo iti bilang kapikaganakan kanako. Potang sisimba tamo, babalikan tamo ing lugod ng Kristo. Potang sisimba tamo, we celebrate our salvation. Pota pong sisimba tamo, pagselebran tamo yung kaligtasan tamo, abinye ng Kristo, kaya katam. Niya sana kung maging matamad, sisimba, lalong-lalo na ng Aldo Domingo, tama mo sisimba ng Maleldo, tama mo sisimba ng Simbambengi, tama mo po sisimba ng birthday tamo. Every Sunday is a commitment to Jesus. Because every time we celebrate the Mass, Jesus is with us. I will be with you till the end of time. I will never leave you alone. I will never forsake you because I love you. This is the love of God. O ining lugod na ni nga pong Ginoo, babiyan na kaya katam. Ang tinamawaring sasabihan, every time we celebrate the Holy Mass, sasabihan na kaya katamong Jesus, I love you, all of you, I love you. Makanya niya po yung Santa Misa, makirandam tamo king kayang mamalo, kay ba't ibiyanin kayang sariling katawan at daya. He who eats my flesh and drinks my blood shall have everlasting life, and I will raise him up on the last day. O yan po, pakamalang kong kapatid, Jesus sinubliang mebye, pepayta siya banwa, pero kaya be tayo, uling binyene, ing Santa Misa. Amen. Talakad tamo po ngeni at ibayo tala rin kaya katamong pangako inyang mebinyag tamo. Ulingan niyang mebinyag tamo, meging anak na katamo ng Diyos, meging kapatid tayo Kristo, at meging templo na katamo ng Banal na Espiritu. Inya pong may binyag tamo, anak tamong malati, ding mekibat ilapin ding pengari tamo, poring tegawan. Ngeni po, ikayo ng makibat. Pakamalang kong kapatid, kaniting kapiesta ng Pasko, pagmasusyan tamo ing kamatayan na at pamanyublin ang Mebi Yesu Kristo. King kamatayan na linupig na ing kamatayan tamo, king pamanyubli ng mebye, tinas na katamo, king metong abayong biye, king binyag mete tanangan, kambena, king kasalanan, at may bangon king bayong biye.
Ibayo talang nini, ring pangakong giyawa tamo king binyak, isakwil taming sablang makasira king kasunduaning lugod, pilataning Diyos at itamong bayo ng balayan. Mangako tamong pasibayo, sumuyong mipnong katapatan king Diyos king kakatamong kapamisanan, ning kayang Santa Iglesia Katolika. Ulinita, pakamalang kong bininyagan, sa sakwilye isatanas, Opo, sa sakwil ke. at dingkayang sablam dapat, Opo, sa sakwil ko lang. at dingkayang sablang pamanamuyot, Opo, sa sakwil ko lang. kay batyeng sikwili satanas, amenyira king bietam, ipasyag yung ining kaya kayong kasalpantayanan king Diyos, asinambut na. Pakamalang kong kapatid, sasalpantaya kay king Diyos ikpang mayupaying tutul, alina lang king banwa ampong king yato, Opo, sasalpantaya ko. sasalpantaya kayo kang Yeso Kristong buktong ng anak at ginuta mo. May bayit kan Santa Mariang Birhen, may pako king krus, mete, mikutkot, at sinubling mebye, at ngayon makaluklok, danian ang wanan ning Diyos igpa, Opo, sasalpantaya ko. sasalpantaya kayo king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, king pamisamakdaring santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mering ning katawan, at king bie alananga, Opo, sasalpantaya ko. ing Diyos, ing lubos mayupahingig pa, ning ginutamang Yeso Kristo, pikaluban na katamong metong abayong pangabait, kapamilataning danum at ning Espiritu Santo, at pepatawaran na lang ring sablang tamong kasalanan, papanatilya na katamo sanang tapat king ginutamang Yeso Kristo, manggaman king alananga. Amen. Amen. Kaniting aldoning pamanyubling mebye ning ginu, pagmasusyan tamo ingkeya at ingkakatamong bayo at sinubling mebye. Manalangin tamo king ginutang biye at nga tamong sumabi, Ginoo, ibayo mo kami king kakang biye. Ginoo, ibayo mo kami, kingkekang biye. Den pong EMDC, bendisyonan na kayong neni, o ini po sisimbolwanin kaya katamong pangabinyak, lumapit lang neni kaya kayo, at mabendisyon kayo, kabang pangadyantala po rin kaya katamong kayadwanan. Ing pakibat tamo, Ginoo, ibayo mo kami, king kakang biye. Ulitan tayo po, Ginoo, ibayo mo kami, kingkekang biye. O sinubling may biye Ginoo, katnon may maglapo, inki kang iglesia, king malala makasalpantayanan, king kang resurrection, ipanalangin mi ka, o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, kingkekang biye. O sinubling may biye Ginoo, para ka rin sablang bayong may binyag, baning bayong biye tinggapdo, king aldon in pamanyubling may biye, manatili sanang susulong karelo, at ayag-yagdo ding ariwa, kanitang bayong biye, ipanalangin mi ka, o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, kingkekang biye. O sinubling may biye Ginoo, para karimbin ng malagad mong simbo, at para karetang may kabating na king dalan papunta king pisamban, iting kapiesta ng pamanyubling may biye, maging imbitasyon niya sana, karelang bayura, ing kasalpantayanan daw, at biye ka, ipanalangin mi ka, o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, kingkekang biye. O sinubling may biye Ginoo, para ka rin sablang taong mayayalipusta, ding daralan kasakitan, pauli ning kayalan ustisyo, at ning sakit. Bandamdaman mo ing panigapurang itimawa,
at ibangon mo lang iba't king karelang pamagsalbat. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinobling mebye Ginoo, para karing sablaming tapat ameyango na biye. Ban makapakirake no sana kimbiye, at ligayang pengako mo, karing sablang maniwala keka. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king kekang biye. Ginoo, para kaya kamingan, baning tulaning no na Birhen Mario, at ikmana king panakit no, king sinubli ng may biyanak, palalamana ing kaya kaming kasalpantayanan, king resurrection, at kaumano rin biyemi, king kapayapan adaralaning pamanyubling mebye, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king kekang biye. Ngayon niyadwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami, king kekang biye. O sinabling mebye Ginoo, ke kaing biye at lugod migit masikan ke sa aking kamatayan. Bustan mong ingbiya mo karing kaladwami, pagdala na king sala, kapatawaran at tula, ngenit manggaman king alananga. Amen. Jesus
kakuyang panintunan, ingino alana yukeni, keni sinugliang, nede aleluya. Ingino alana yukeni, keni sinugliang, nede aleluya. Iune panintunan keni, ing mabye usal daring mete, mabiyaan ting sinabi na, at kaya beyang kaangkat, hallelujah, unisak ning banwa, yatuta umbening, ginuta gumpemo, tao, ingino, alana yukeni, keni sinugliang, nebe aleluya. Nga ng migsalita, ingino ay ayarap na, raboni naman inampang na, igipa ka rin ko pamunta, ingino alana yukeni, keni sinugliang, nebe aleluya. Ingino alana yukeni, keni sinugliang, nebe aleluya. Isa na baka marano, mintaya kikayang kutkutan, ni Maria, Maria Magdalena, bangkera, Jesus kayang lawan, aleluya, unisak ning banwa, yatuta gumpening, ginuta gumpemo, tao, ingino, alana yukeni, keni sinugliang, nebe aleluya. Manalangin tamo, kapatid maiting kaya katamong dawon, matanggapi harapaning Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapanes sana ning ginuiting daon karinggamat mo. King ikapuri ang pong ikaligaya ning lagyo na. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O malugoday pa, iti sanang sakripisyong panibataning bayong biye ang pong pagkabiye, para king banal a kapulungan mo, matulame sanang tanggapan kaya kaming magmasusing mipnong tula, king pangasubli ng mebye, itihadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu mantabi kaya kayo, At kaya ka ang timurin. itasyula rin puso yo. Makatas na la king ginong. Pasalamatan tayong Diyos, aginutamo. Iti karapat dapat ang pong matulid. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, ing purian ang pong pasalamatan daka, kapilan man ang pong nukarin man o ginu, lalong-lalo na kaniting kayaldawan amiyay ni Kristo ing Paskwami. Ang patsing tune kordero amilalako king kasalanan ning yatu, aking pangamatin aking krus, linupig na ing kamatayan mi, at king pangasubli ng mebye, sibli na naman ing biyemi. Ulinita kambering sablang kororing anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Ligaya, o sa
Ikapin ing banal o igpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi, itugtog ming espiritu mo, antimoing titipangambun karetingain mi, ban pabanala at parakya kami, gawa na lang katawan, ampong daya ning Ginoming Jesucristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamaylasan pong kamatayan na, kinwaning tinape, pepasalamatan na ka at pinuri, piraso na ing tinape, dinwang ni iti karing disipulo na ngana, kunan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, amay dawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ning apunan kinuwaning kalis, pasibayo pepasalamatan akat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kunan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pangalananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti, king pamigagana kayo kanako. Ipasiyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, ika'y talapagligtas, linyado. Inyangening gaganakan mi, o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ang pangning pangasubli ng mebye, daraon mi kakaiting tinapening biye ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, ingatan mo kaming sanang ikaming misulusuloking katawan ng pangdaya ng Kristo, tipunan na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banal akapulungan mo ang makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing papami, at Florentino ing obispo mi, Ipasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, magpari at magmadre, at ding sablang tapat, susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi aminuna ng pepainawak king pihong kapanayan, king pakalulumo, idala mula at ding sablang mayang nabiye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening Juan a Virgen Maria induning Diyos, kambenang San Joseng esposo na, kambering Juan Apostol, ading sablang banal, ami biyebe kalugod-lugod keka, king kekabanding panawon, apurihan ang po nga paligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo, king kapamilatan at kambenat kaya, kagumning banal Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka,
O Diyos, igpanglubos mayupaya, manggaman king alananggang. Ngayon manalangin tamong mepnong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marok o igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay pami, ing ginuming Aso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, e mula sana babalik danding kasalanan mi, noning pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mo, layon meng pamayapan ng pong pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alananggang. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sana kapilanman kaya kayungan. At keka timori. Pakita mo pong hening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you. Cordero di Dios, amilan ako, kasalanan iyado, pakaluluan mo kami.
pagkaon ning ginutang Yeso Kristo, ing kordero ning Dios, ing milalako king kasalanan ning hiatu, nuwan na ding mayaws king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat iyag ka siya nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O maganakang igpami, lingusan me king alangkupas alugod mo, ampong ganaka ing banal akapulungan mo, bangking pami bayo na loob, king kapamilatan daring misteryo ning kaligtasan, apangay tuliran ming kamtan, ing ligaya ning pangasubling miye, itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok kayo po sagli para karining announcement, pasibayo, confessions at HRP every Saturday at 5 p.m. to 5:30 p.m. only. Nung bisa ko pong parehistro at timoing depatan taman yung anyang Lunes Santo, Martes Santo, pong Miyerkules Santo, palista kayo po. So, panupaya yo po inyang ating kumpisalang bayan, pepalista kayo, peparehistro kayo. Mas meging maayos po ing kumpisalang bayan. Kadwa, HRP Easter Pilgrimage to 7 Heritage Churches in La Union on May 10, Saturday. Ing tema na po, Rejoice in Hope. Romans chapter 12, verse 12. We will visit churches in La Union at oyni po ing bayaran tamo 2,200 pesos. Inclusions, aircon transport service, buffet lunch, and snacks, t-shirt, prayer, and pilgrim booklet. We are now accepting reservations, limited slots only. Katlo po, HRP staff integration. Meron pong regular staff integration sa darating na April 23 to 24, Wednesday and Thursday. Kaya po sarado ang mga opisina sa ating parokya, administrative and pastoral ministerial offices. Manunumbalik po ang regular office hours sa April 25, Friday. Maraming salamat po. So pasibayo po nga kunan din, what we love, we become what we love. May kinabang kayo na din, tinggapi Jesus, what you partake is what you become. Nya kailangan po makiwangis tamo kang Jesus. What is holiness? What is salvation? It is to be like Jesus. Tinggap tayong ini, kay ba't tayong tinggap? Let us be like Jesus. Anyapin, we were created in the image and likeness of God. Kailangan makiwangis tamo kang Jesus because Jesus is God who became man. Nano pa yung buri ng sabihan, nung makanano yung linugod ni Jesus, makanyan tamong lugod. Nung makanano yung mematawad, makanyan tamong mamatawad. Nung makanano yung mikpakumbaba, Jesus, makanyan tamong magpakumbaba. O itapuin, pamakitulad king Diyos. So kaya kayangan po, dakala-dakala salamat. Talakad tamo para king final blessing. In Ginoo mantabi kaya kayo, At kaya ka ang timurin. idukoy laring buntukyo at manigapu king bendisyoning Diyos. Bendisyonan na kayo ning Diyos alubos mayupaya. Kaniting solemning pamagmasusi king kaligtasan at malugod na kayo sanang ilisya king sablang panganib ning pamikasala. Amen. Ngening yabirya na kayong sibli, king pamangay tuliran, king biye alananga, king kapamilatan ng ning pangasubli ng mebye, ning anak ng bugtong, pagkalub na naman sana kaya kayo, ingablas ning biye alang kapupusan. Amen. Ngening ikwayo na lang gimpanan, dingal doning pamaylasan ning Ginoo, at ngening magmasusi kayong mipnong tula, king piyesta ning kaligtasan, pangaytuliran nyo sanang kambena naman ning saup na ing miras kambering pusong
mangapnong tula, ketang kapangmasusyan, king alananggang ligaya. Amen. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos, alubos mayupaya, ingid pa, ating nanak, ating banal na Espiritu. Amen. Umen na kayo king kayupayan at kapayapan. Alleluia, alleluia. Salamat, King Diyos. Hallelujah, hallelujah.